Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning qattiqlovchilari, mal charba ko'rarmandari, salamatsizlarmi? Ekranda turgan ушул тай сатылат, достор. Караңыздар, ат кылам деген бир тугандар болсо көрүңүздөр. Бүгүн 18 сентябрь 2025 жыл. Эси толук маалымат берет, достор. Доставкаларын уюштуруп берем дейт. Караңыздар, мына арт жагынан дагы көрсөңүздөр дагы болот, тугандар. Ушул тайды алам деген бир тугандар болсо, чалыңыздар, номерлерин коюп коебуз. Каналды колдоп, видеого тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Ушул эркек тайдын баасы 100 000 сом, тугандар. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Mana shu lina to'g'ri tay chiqdi sotuvga. O'ta eni atasi mıqtı tay. Tay 1 yaş bo'ldi. Ровно 1 yaş bo'ldi tay. Жақшаттың баласы, jamoat. Жақшаттың баласы. Qiziqqanlar bo'lsa, tay Bishkekda, Mramorniy ayilida.